Ngaye ngesibonelo so usa special ngalokho and ngimisele futhi ukuthi ngimenze abe special ukuze abantu ngibanika iqiniso lokuthi yimi inkunzi yabona mangithi yimi inkunzi ngisho ngadakwe etshwala ngithi yimi inkunzi ngikwazi ukuthatha umuntu enganakekile ngithatha igidangoma ethe gida umculo estage abantu bebejabulela igidangoma ngenxa yami yabona so lokho ngiwenza uThibela ngoba mina ngithule nje ngisafuna understand njengosigwebo ukuthi ngiyamthanda ngifisa ngelinye ilanga ukumbona ephilisa umndeni wakhe naye ngendlela yakhe and mina ngiyiphethe leso sibusiso yabo angidlala akona umntala brand engishoyo umntala buyilong ngizwe ngisho kuye ngithibana lokho akona umntala buyiqiniso ngiyafisa ukuthi abe right ngelinye ilanga ukuyena ucabanga kanjani uma mina ngakubona lokho njenge business engamsiza ngisaphila mhlambe asazi kwazi bani mase ngasekho mina ubani uyayithatha phi lento yabo so ngifuna appreciate mase